Many Jesu waseNazareta makarosha malibrokosha talida malibrokosha tamikalida in the name of Jesus. Shabo mamoingo ekameni la Jesu waseNazareta wangosusu wala kuna Chilako, Eliwutala, Elisiplida Basemisatare, Soselipaloni Jalalisaka, Nanamshanje Lodwa, Liakwa Loda, Saboma Baba, Saboma Mirasi, Ekameli Latesu, Wasenazareta, Rasantalina Makalida, Leprako Satalida, Maripakadosha, Prokosha, Shatalida Mantalida, Liproko Shatalidas, Ligatalida Mantalida, Shabo Mamoinguele, we thank you, Father. We lift your name up. We decrease in your presence. We let you increase upon our lives. In the name which is above all other names. Thank you, glory, Father. Leproko Shatalimanda, Rosa, Leproko Shaliviaresh, Leproko Yatalida, Maleproko Yaranina, Leproko Shalivias. We thank you, Jesus. Shabo Mamoinguele, Ekameliga Jesu Kristu, waseNazareta. Sibonga isandla sakho, sibonga isandla sakho esinamandla esiphilayo, esingudala esikazi ukhiphe eGibhithe, amaSurayeli shawabeka ezwe laseKanani. Sibonga ukunyulwa isandla sakho, sibonga ingcebo senzela yona, imihla namalanga esiphila ekhoneni bakho ngayo, ingcebo wasenzela yona. Yabasiza abantwana bakho, siyabawisa igama lakho, siyaliphakamisa igama lakho, siyalwalisa igama lakho, sinikeza udumo, sinikeza sonke imbombo egameni likaJesu, egameni elinamandla. We thank you, Father. We lift the very God. We decrease in your presence. We let you increase upon our lives. In the name of Jesus. We thank you, mighty Jesus. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, mighty Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. In Jesus' mighty commission. Jesus' name. Sabonga kakhulu bangcwele singahlala phansi egameni lenkosi. Thank you, Lord. Safumana izwi lenkosi kwincwadi yabaseFilipi chapter 4 verse 13. Amen. Apho ihamba kanje. Ithi ndinokuzenza izinto zonke kulowo undomelezayo uKristu. Ileyo yodwa nje bangcwele indawo esizawuthetha ngayo namhlanje. Ndinokuzenza izinto zonke kulowo undomelezayo uYesu Kristu. Kwixesha langoku sithi sisaphila emhlabeni, sithi ngenxa yokunqwaleka nokudibana nezimo ezohlukahlukene kulomhlaba, ngenxa ixesha elisaliphilayo kulomhlaba, sibone ezinye izinto xa zifika empilweni zethu kube ngathi kuyaphela ngempilo zethu. Kodwa namhlanje ndizothi unako ngenxa yalo onaye. Hallelujah. Ndifuna namhlanje sibonisane ngenxa yohambo esiluhambayo lwendlela esikuyo
uJesu mayithetha ngenyilanga kwincwadi kaYohane chapter 14 verse 6 wathi ndimi indlela, wathi ndimi ubomi, wathi ndimi inyaniso, wathi akhona mnyozo ekubawo engesingabo. Njengoba sisasendleleni, kule ndlela esihambayo kunameva, athi make sihlaba lameva kufuneka into yoba masiguqe ngedolo phansi sithandaze, simbiso namandla, simbiso phezu konke. Ngoba kaloku nabamandla ekhona kodwa akavimbi ukuba singangambisi yena. Haleluya. Nabazingafika intuthiso sisushise kodwa sivimbi ukuba singangambiswa namandla. Haleluya. Uthi masewuzwa kuphele amandla okuthandaza, uhlale phansi, uhlale phansi. Uthi masewuhleli phansi ubuza umbuzo, babawo ingaba xa kunje uphina wena? Ngoba uthi mayithetha kwincwadi kaJeremiya, bise ngomhla wembandezelo, bise mna ndikuhlangule, ndikubonise izinto ongazaziyo ezinkulu. Uthi kodwa wena into endiyifuna kukuba undizwise yonke into esidibana nayo xa sisaphila kulo mhlaba, noba ibubuhlungu obunjani na, ingenxa yosuku lwakhe. Haleluya. Kudingeka abantu namhlanje, abantu abazohamba njengotata uDavide, athi bayihamba, athi mayithethe hamba yedwa endleleni, athi noba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, athi andosabi lutho ngokuba unami wena. Athi intonga yakhe, athi umsimilelo wakhe, athi uyangithuthuzela. Intonga yakhe, umsimilelo wakhe osithuthuzelayo ligama likaYesu eliko konke esikudingayo. Haleluya. Igama likaYesu masilibisa, uThixo pay attention abesejonga. Mawuthi babe igama likaYesu uNkulunkulu pay attention abesekakujonga emhlabeni. Makekujonga emhlabeni abesekalalela ukuthi ufuna uthini egameni likaYesu. Haleluya. Masasithethe igama likaYesu kuthi ngoba igama likaYesu kuligama elinamandla ngaphakathi, kuligama elinomlilo ngaphakathi, kuligama elinqobayo elinokunqoba ngaphakathi. Masibise igama likaYesu. Athi uNkulunkulu mntanami ungakhathazeki, bese kusho uMoya Ingcwele athi ngoba mina nginawe, athi noma unje ngoku kodwa ngomso kuzobe sekushintshile. Athi ungakhathazeki isimo ubhekene naso njengamanje, ngoba isimo asikho ngaphezu kwegama likaYesu. Ngoba masikhuluma ngesimo sikhuluma ngegama lithi iBhayibhile, igama likaYesu ligama elinikezwe amandla ezulwini nasemhlabeni ngaphansi komhlaba, ukuze ngegama likaYesu akamadolo aguqe abasemazulwini abasemhlabeni nabaphansi komhlaba, naba yintoni ekwenzekelayo uselapha emhlabeni mawubise igama likaYesu iyaguqa. Haleluya. Manje kunezinto athi uThixo lapha uthanda uzijontshile. Haleluya. Kunezinto athi uThixo uSathane uzijontshile. Uthi uThixo uSathane utshontshe i-confidence, i-confidence, lanto yokuzinca, lanto yokuthi ndinoYesu. Haleluya. Untshontshe lanto uyintshontshile because akadibana lakuba umuntu abanesithi ndinoYesu, because xa ebanesithi ndinoYesu lento yokuba esithi unoYesu iyamsebenzela. Oh haleluya. Athi umhlabeleli liyabasebenzela abalikholwayo, liyabasebenzela, liyabasebenzela abalikholwayo. Basikholwe egameni likaYesu ngeke kuyenzeka. Uthi mayithethe namhlanje ke
uPetros sekukuye manje ekhuluma ke ekhuluma bonakala kunesimo akade ebhekene naso ngoba abangcwele njengoba siphila lapha emhlabeni into engifisa ukuthi siyazile njengoba siphila lapha emhlabeni sinoJesu fanele siphile sisazi ukuthi fanele sihluthwe ukuze ukholo lwethu lomelele fanele sistruggle ukuze sifane njengoJesu elithi iBhayibhile xa ethe wabonakala nathi siyofana naye angeke sifane naye singaqala sahluthwe emhlabeni fanele siyise kodwa sazi mazisa kabubomi azisele ukushabalalisha sisa ngenxa yosuku likaThixo ukusasukisa namandla uthi noma ndihambe emeveni uthi kodwa ndiyakwazi ukulidumisa uthi noma ndihambe emeveni uthi kodwa ndiyakwazi ukumphakamisa uthi akajikwa izimo uhlale nguye ndinguye uhlale ngu-alpha no-omega uhlala isiqalo nesiphelo asangajikwa zizimo. Hallelujah. Amen. Mighty Jesus. Amen. Leko stando shana mehe. Lepra koshana mehambe. Masokhuluma ngaleyo ndlela. Kuyenzeka ngekade ukhuluma. Ungena ukukhuluma ngokujula kwenhliziyo yakho. Ungena ukukhuluma ngokujula kwenhliziyo yakho. Kanti ngekade usakhuluma akusakhulumi wena. Sekhuluma amandla kaMangcwele phezu kwempilo yakho. Hayi Jesus. Hallelujah. Ngoba amandla kaMangcwele afike ebantwini aba-weak abethe babe strong afike ebantwini abamahlwempu abethe babe sisityebi afike ebantwini abangenamoto abethe babe nemoto ngoba amandla kaMangcwele ngalamandla atshintsha iwayini atshintsha amanzi ekana aba yiwayini. Amen. It was the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Sikhonza uThixo namandla atshintsha zonke izinto. Hallelujah. Amen. Yakesela mntaka baba lithi iBhayibhile masikhuluma masifunde lapho kuncwadi eNtshumayelo chapter 3 verse 1 apho lithi khona isihloko ubu-athalala bomuntu necebo likaThixo kunesikhathi la sithi maseshayeka khona siphelelwe ngisho namandla okuthandaza kodwa enhlizweni yakho makungasuke okukwazi ukuthi uNkulunkulu sanguye lithi izwi lakho sanguye izolo lithi izwi lakho sanguye namhlanje lithi izwi lakho sanguye naphakade bese lithi izwi lakho kuyodlula amazwi nomhlaba kodwa izwi lakho limile kuze kube phakade banoyolo abathembela kuye ngoba basoze bathaniswe Ndinokuzenza zonke ngikulondo mmelezayo aniphumelelise sebethenga yemphumelele aniphilishe sebethenga yemphile andincede. Yabona abangcwele ngithe mangibheka le ndaba le uNkulunkulu urivila usuku lakhe la urivila usuku lakhe because usuku likaThixo alikwazi ukubonakala kungaqala kwaba khona i-revelation and then revelation ayikwazi uba khona kungaqala kwaba khona isibalo sikamoya oyingcwele. Hallelujah. Uthi mayethetha lapho incwadi kaJohn uthi angikunishiyanisa inkethama uthi ngiyocela kubawo asanike nomthetheleli umoya wenyaniso oyokuhlala nani khona phakade uyanikhumbuza zonke izinto engilifundise zona aphinda ngicelele lezi. Hallelujah. Iyo lento bathi nobophile babopha bangatsho ye izinto zami ziyatsitsa ziyadonsa nzima kodwa kuhlala enhliziyweni yakho into ethi noba usathana ngabopha ukhona wayewuqalile umsebenzi akawuyeki angakawuqedi umsebenzi wakhe. Lalela abangcwele izwi likaNkulunkulu lithembekile lithembeka ukudlula abantu basefika uNkulunkulu siyadlula kubantu abakhulunyiswa uNkulunkulu bese sihlangana noNkulunkulu face to face bese siyizwele ilizwi akhulumayo empilweni zethu bese kwenzeka ukuthi abantu abazothi mabekhuluma bakhulume le nkulumo beyazi ukuthi abasayibhekise ebantwini ke manje abasayikhuluma ngabe befuna uzwa abantu ke manje sebayikhuluma ngabe bayibhekisa uNkulunkulu sebayikhuluma ngabe befuna ukuthi uNkulunkulu ezwe ukuthi ngikholosile ngawe Jehova ngoba ngikulesi simo kodwa ngeke nyekele ukulidumisa igama lakho. Hallelujah. Kengathi ungagive up. Let me tell you this. Kengathi ungagive up. Usathane uyadana.
hallelujah. Ngekade usuthi ngizobambelela, ngekade usithi ngiyelahlela ithawula, usathane uphelelwa amandla. Ayikho usathane into emshade ngokuthi uhlala usazi ukuthi ngaba abantu bangakushiya, ngaba abantu bangakujikela, ngaba abantu bangakuthatha, ngaba abantu bangazama ukukubulala. Angeke wenzeke lutho ngaphandle kwesignature yomnikazi wempilo yakho. Hallelujah. Uthi ninako ukukwenza konke ngenxa yami lo engikuye. Kukhona la ndikhona. Hallelujah. Amen. Ake siye lapha kuncwadi kaNcwadi Yendumiso. Ake siye lapha kuNcwadi Yendumiso chapter 1. Baba bangcwele now. It is time. It is time for us to realize and to know that asingoba lapha singabaphambukela emhlabeni. Kukhona la siyakhona. La siyakhona silindiwe. La siyakhona siyohlala ngonaphakade. Ngenkathi kusisa kuphinde kuhlwe bese ebusuku siphinde silala kuphinde kuse. Iminyaka siphila emhlabeni ayambi kodwa iyancipha kuthi abantu abazohlala kuye. Athi mayethetha munye athi la unyathela khona nami ngizonyathela khona. Athi la uhamba khona nami ngizohamba khona. Athi la ngelophile ngayo nami ngizophila ngayo. Ngoba ngifuni ngethusa ngizogcina engilahlekelwa ngaphansi. Hallelujah. Umzamo wethu asingokuzamana nanyama kodwa ngokumelana nesiphathamandla sobumnyama nekumkani sobumnyama namagunya wobumnyama. Hallelujah. Nabangafika isimo esifuna into ababheke enyameni ungavumi mntababa. Ithi isimo sasenyameni sasiyipasti kume because ngaqala khona before ngizofika kwipage kaMoya Ngcwele. Ngaqala kwisimo senyama manje izinto engizenzayo asahambi ngokwenyama sesihamba ngokomoya. Abafuna ukudonsela enyameni uthi no mina ngikho lapho uthi mina ngila. Hallelujah. Maya la mandosha la mekarena orata mikorosa vibra koshadisha. Makalida mantosh ele prokostaninash. Ukanidwa ngiswayula. Nkulunkulu wethu ukhona namhlanje. Nkulunkulu wethu ukhona namhlanje. Ake siye kule verse Ncwadi Yendumiso chapter 1 verse 1. Sifuna nje pha ku verse 1 ekamele Nkosi uJesu. Ngifuna ube nestish wazi ukuthi mina ngiyikuphi la ngiyikhona. Ngoba siyafika isimo kodwa wazi ukuthi ngiyiphi mina la ngiyikhona. Ngoba sifika isimo sikuxekeza sizama ukugudluza endleleni kodwa ungavumi uzazi ukuthi ngiyiphi na la ngiyikhona. Hallelujah. Amen. Mandesha ngenkathi uzamela okulungileyo uSathane uyadana. USathane uba disappointment because uSathane into ayifuna ukuba masimpatime uMoya Ngcwele. Akafuni sihlale kuye full time. Namhlanje tisamemezela tisothi masihlala kuye tisothi masihamba ngaye angeke silimale endleleni ngoba yena ungamehlo wethu le ndlela esihambayo. Amen. Hallelujah. Incwadi Yendumiso chapter 1 sofunda pha ku verse 1. Amen. Ithi pha ku verse 1 hayi uyolo lomuntu ongahambiyo ngecebo lapha ngendawo ongemiyo endleleni yaboni ongahlaliyo embuthweni yabagxeki. Yena unonelela umyalelo kaYehova ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku unjengomthi wemijelo emiliselwe phezu kwamanzi, phezu kwemijelo yamanzi. Makendiphinde pha ku verse 3. Unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi onika isikhamo sawo ngexesha lawo. Onika isikhamo sawo ngexesha laso. Onika isikhamo sawo ngexesha lawo. Ndifuthekile abantu hayi kana ngifako la. Namhlanje is a celebrating day. Namhlanje onika isikhamo sawo ngexesha layo. Ethi ke ngoku oqabilawo
lingabuniyo konke akwenzayo kophumelela kule ndlela esihambayo sifuna impumelelo. Uthi Paulos mayithatha ilanga uthi nami ngiyasigada kulokho enginivakalisa kuni lokho enginivakalisa kona nami ngiyasigada uthi ngingashumayeli indaba esilungile ebantwini kanti mina ngendlu uzogcina ngizoba ngumlahlelwa ngaphandle. Haleluya, haleluya. Uthi ngingenzeki ngiqhubeke ngilivakalise ilizwi lakhe basindiswa abantu baphila abantu kwenzeke imangaliso kodwa mina kumele umlahlelo ngaphandle. Uthi inkosi nami ngiyayithandazela. Uthi kuJesu mayithetha ngilanga uthi abanye ngalowo mihla bayofika kimi besithi inkosi egameni lakho babe egameni lakho sathi amen baqala izinto abasenzile egameni likaJesu kodwa lithi iBhayibheli uJesu yathi mayigqiba ugeke yakumlinda asibhale zonke asigqibe kwale xa sazigqibile abuya aphendule athi sukumke kum andikwazi ngoba kaloku wenza ngokugaseneyo umthetho. Yabona masika lapho ke anyasaba ke lapho. Yabona masika lapho akunamfundisi. Ngiyalalela bangcwele. Damasika lapho akusena mfundisi ke lapho. Lapho akusekho umprofeti. Lapho akusekho umprostile. Lithi iBhayibheli elo uyakusiphendulela phambi kwesihlalo sokugweba. Indlela esiphilayo sigade ngapha nangapha singabheka ugado asisigade thina singabenza ubuhlungu moyingcwele ngoba kaloku lithi iBhayibheli abamenza ubuhlungu nabaqama amanga ngaye angeke baxolele. Hlale ngeconfidence uthi I can do all things through Christ who strengthens me. Ngela Kristu onomelezayo zophumelela. Manje shanta lokhe shanta mi yabanje njengoba ngikhuluma njengamanje ngiyezwa nami ukuthi ngilayela uSathane ukuthi nami nje loba ngimela ngikhuluma kuni nami nginokwenza konke kuJesu Kristu lo ongimelezayo. Wangimeleza ngomnyaka mntana wami lo mdala wayena 7 months wayena 7 months wathi ngina 7 months abe ngapha nginenkamela kamela ngathi ngiye 5000 abe ngapha bengixoshiwe emsebenzini ngapha ngigulelwe umntana kodwa ngahlala ngabengezela athi umhlabeleli benjengoMaria owathabatha isigqibo sokuhlala ezinyaweni zakhe. Lithi iBhayibheli wayelila emusulunyesu inyawo zakhe ngenyembezi emkhalela namafutha atholiweyo okusho ukuthi ayikho into ekumele sisuse kuye asihlale ngoba nguye osenza sikwazi ukwenza okungenzeki kubantu ukwazi ukwenzeka. Haleluya. Njengoba ngihleli athatha isigqibo ngathi inkosi ngizohlala lapha kuwe. 2019 axoshwe ekhaya kwakhulunywa amazwi wathi uyabona kulo mcimbi esizoba nawo uba ngaba kangasupport ayike siyamkhipha kule family. Yathi mayifika kum ngathi kulungile angikhitshwe kuleyo family uma ngawuthi sengingakhutshwe efamilini ngenze izithixo. Haleluya. Ngoba bangcwele uThixo ayikho into yonyanya njengesithixo. Haleluya. Uyabona nje kumabandla la egcineni la ngoba se la ngathi kwincwadi ye-Revelation uthi mayithetha noJohn engasaboni uthi bhalela ibandla elisendaweni ethile ulixelele uthi ndithi lenza kakuhle ngale ndawo yokuba bewathiyile amaniko lawo lawo nam ndiwathiyile kwimiyalelo emine apho kuthunyelwa khona incwadi kumaKristu wentlanga kwathiwa masibaxelele ukuba bazikwezele izinto ezibingelelweyo kwizithixo
Glory to Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Maliprokosha. Eliprakosha namiha. In Jesus' mighty name. As I speak right now, I speak the power right here. In Jesus' name. What things are said and then ebathethile bathinga batangeke ngiphumelele bahlanganisa imithi bathi bayangivala bangikhafula uthi kodwa I can do it uthi manje ngingakwenza ungenzi competition nabantu haleluya ungafanisi nabanye abantu funda ukuzimela phambi kobukhona bukaThixo uthi Thixo angisathemba abantu uthi kodwa ngithemba wena uthi ngithemba wena wayenza esiphambanweni wena wathitheka igazi lakho kawa ulisindisa uthi ngithemba wena uthi yazi manje nawe ngoba ngayinhlekisa kokuqala kodwa kokugqibela sobe ngaphezu kwakho konke haleluya uthi mayikhuluma uJesu uthi ngiyanitshela kuyimanje ukuze ningakhathazeki masezehla lesithu ngoba siyawuhla kuni ngoba ningengaba behlabathi aningaba bala zonke izinto ezenzeka la zinganikhathazi sithatheni njengoba senzeka kuba kufika ixesha Phakathi kwencwadi yeNtshumayelo chapter 3 verse 1 yonke into phansi kwezulu inexesha layo kungaba khona ixesha lokuthi ulile kube khona nexesha lokuhleka kube khona ixesha lovuyo kube khona ixesha lokudakumba kuze kube khona ixesha lokufa kunye nexesha lokuphila yonke into phansi kwezulu inexesha layo bekezela mntaba bekezela mthandazweni kuthi ngexesha intshaba zakho sezizama ukukuvuyelela uthi wena nebakakapheli ngam uthi ngiyazi uNkulunkulu engeyavumi akukho kungenzeka kuphumelele empilweni yami uthi ngoba mina nginomnikazi kunala ngilawulwa khona kunala impilo yami ixhomekeke khona angeke ngiphela amandla ngenxa yezidingo nginakho ukukwenza konke ngikulo ondomelezayo uKristu Yesu haleluya sandavala manje into phezulu madod kayiva iyaphephezela amen iva awazi ukuthi uNkulunkulu ukuthanda kanjani haleluya amen uke wabuzwa ngenkilanga kuthatha uJobe ezizwa uNkulunkulu ezinga eziqhenya eproud kodwa uyuphi wathi uyile nakumkhonzi wami ukuyomkhala haleluya kunamathuba la uthi kwavuma khona into basigalo haleluya ungathi mina Nkosi ndanenzela emhlabeni ungathi mina Nkosi kutheni ingaba hayi kuwe wedwa mntasekhaya ingxaki kukohlukana kwezinto komnye kufika le komnye kufikele ya haleluya njengalento ke akelukisa ukudawulela amahlahla njengalento umuntu xa emile apha azibone yena bawu perfect abanye ababona ngathi bona bekho perfect abanye ababona ngathi abananto azibone yena nomoya ingcwele abanye abanamo ayihambi kanjalo haleluya sonke sabelwe ngokuno umuntu wami ubelwa ngokumlinganisela kake uThixo esabela sithandiwe thina singothandiwe nibona nje singathandalazi ukuze buthoneni bukaThixo kungoba inceba kaThixo ingaphakathi emilini wethu sathi singekazalwa uThixo wasedecide into yokuba sesingayeswa kweli kodwa sesihlubami obunganaphakathi kunye noYesu haleluya sabule uthi mayithetha uJesu uthi ngiyothi masengiqedile ulungisa indawo phakathi kaYohane chapter 14 uthi ngiyobuya ndizonilanda ukuze mina la ngikhona nani nibe khona haleluya silindiwe bangcwele silindiwe ekhaya apho kungekho nhlungu khona silindiwe ekhaya apho kungekho kusokola khona silindiwe ekhaya apho kungekho inhlupheko khona apho singekho insizi khona haleluya
yo silindiwe silindwe loba uSathane engathandi silindwe loba ijaba zethu zingathandi silindwe loba amadimoni engathandi silindwe loba imimoya ingathandi kodwa silindiwe ekhaya asingaphela amandla elithi iBhayibheli musana ukwetha amandla ekwenzeni okulungileyo ngoba niyovuna ngexesha elililo yandishala mande haleluya ikhala ngadifa kulenda uthiko wethu lapha ukuzofakazela ilizwi uthi enhlizweni yakho ngiyabezwa bayathetha kodwa endimkhonzayo enami nginako ukwenza zonke izinto ufuna abangcwele masiphuma la sigcwaliswe enhlizweni kukuthi lento abantu bathi ngibangeke ndiyenze ngingayenza ngenxa kaKristu olapha empilweni yami haleluya ufuna siphuma lapha wonke ubani abedwele inhliziyo edingane phuma lapha lento ijaba zami zidingeke ndiyifumane ngizoyifumana ulithethela ilizwi njengoPetros elithetha ngoba lithi iBhayibhile wathi uJesu mayezohamba ngifuna iphuma ke manje uJesu eprofeta uPetros uthi mayezohamba selifikile kumixesha bathi ihamba uthi uPetros nami Nkosi sengiredi ukuthi ngihambe nawe uthi uJesu hayi kaloku ayilo xesha lakho ixesha lami elakho ixesha liseza ukuba nawe uze undihambele Jesus was prophesying that is why wayengamyeki ngenkathi uPetros ebhayiza uJesu akuba efile wathi mina ngihamba ngiyoloba ayoloba ubusuku bonke wayebhayiza kodwa kwasebenza isiprofeto phezu kwekhanda likaPetros hallelujah into le that's why uJesu appeared kubo for several times because he wanted to ensure that his propheto sakhe asiweli phansi hallelujah nawe mawusithi ungeyenzi uthi ndizakwenza konke ngenxa kaKristu enginaye you prophesy uyaprofeta ligama lelo loprofeta namhlanje ngifuna sigcwale amandla okuprofeta lento ebonakala ngathi ngeke ilunge uthi wena izawulunga ngenxa kaKristu olapha kimi ayandishala uthi mina yabana nje bangcwele masifika lapho nje ngifuna manje sesiqonde kahle ke manje sekufuneka ke manje siqonde ukuthi ebantwini kunabantu abakufisela okuhle kube nabantu abangakufisela okuhle noba ubenzanga into nje kube nabantu abavele bakusukele haleluya kodwa kudingeka abantu abazothemba igazi abantu abathemba igazi likaJesu lo wabethelele emnqamlezweni haleluya uthi mina ngiyakholosa ngoJesu uthi ngikholosa ngaye noba kusebusuku uthi ngikholosa ngaye intambama uthi ngikholosa ngaye ekuseni uthi ngikholosa ngaye emini bamelani bangcwele simbonile uJesu ehamba nabafundi abafundi bakhe ethi mayethandaza athi nibalondolozile bonke abundinike bona ndibalondoloze egameni lawo ayikho into ezosenzana ngoba kaloku sigciniwe uthi andikulishiyeni izinkethama ukhona umoya oyingcwele ukhona umoya wengezo ukhona umthethelelo ukhona u-encourager wethu othi ma abantu besi-encourager athi yena yomelela mntanami angikushiyanga mina nginawe athi yomelela mntanami kuzoluka athi yomelela mntanami konke kuzodlula haleluya nginokwenza konke ngikulo ondomelezayo haleluya siyavala manje bangcwele siyavala manje egameni lenkosi noma siphume la siphume sifake obunye ubuso ke manje amen ngokomoya hayi ngokwasenyameni haleluya nindiveke kahle bangcwele hayi ngokwasenyameni ngokomoya niphume nifake obunye ubuso manje amadimoni makenibheke abone into bayo hayi ke ngoba basatsho abaseyiyo lanto benza babona beyiyo haleluya kanti sokubuya ugcwele lelinye igama manje ugcwele lelinye igama uthi mawulibisa kunyiki umhlaba wonke igama uthi mawulibisa kunyiki emkhathini
igama othi mawulibisha kuqhamuka umlilo. Hallelujah. Mighty Jesus. Nisekhona abangcwele. Ndimthanda uJesu. Futhi njengoba ndimthanda naye uyandithanda. Kodwa ndifuna ukuthi uyasithanda uJesu. That's why nibona sisaphila kunabantu esasikhula nabo abangasaphili bona namhlanje. Thina sisaphila kungenxa yothando lwakhe. Hallelujah. Athi kuhlabelela uthando lwakhe, athi luyandengama, athi lundigoba amathambo, ndiphele nya, uthi hayi lundiyendile, uthi ndava ndahendeka, uthi ndisathandweni. Hayibo, uthi ndisathandweni, uthi ndisathandweni, ayethandweni labantu, uthi ndisethandweni likamoya oyingcwele. Hallelujah. Thando likamoya oyingcwele phakathi kaYuda chapter 1. Thando likamoya oyingcwele phakathi kaYuda chapter 1 verse 1. Phakathi kaYuda chapter 1 verse 1. Apho sofumana khona uthando lukamoya oyingcwele. Amen. Uba uthini ngalo luthando. Ngoba uthi uYesu xa ethetha abafundi bakhe, ayinini abathande mna kodwa ndim othande nina ndanonyula. Hallelujah. Uthi ma ethetha umpostile khumbuza ahamba nabo oogxa bakhe ebelwana bazafika bubu-selfish. Uthi nani unidlise ubomi benijabalala nisenza izinto eningazaziyo, nibhadule bumnyameni, nafikelwa yinceba, wanenzela inceba wanonyula, wanenzisa ekukhanyeni. Thani ningafuna abanye bangene ekhanyeni, asingene sonke ekukhanyeni kwenkosi. Ekubonakale sizohamba, ekubonakaleni hamba, ekubonakale kwenkosi sizohamba thina, sizohamba, ekubonakaleni hamba, ekubonakale. As Max nkosikazi nentando baxa ungazuyisebenzisa unike ozoyisebenzisa. Sizohamba, ekubonakaleni hamba, ekubonakaleni hamba, ekubonakaleni thina sizohamba, ekubonakaleni hamba, ekubonakaleni hamba, lithi iBhayibhile malithetha phambi kwencwadi kaYohane, lithi iBhayibhile wambona uYohane sifa, lithi iBhayibhile wambona efesa esemgama, wathi nali undlu likaThixo, wathi nansi imfana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Ibhokhwe angeke ziqolelaniswe noThixo, inkomo angeke ziqolelaniswe noThixo, inkukhu angeke ziqolelaniswe noThixo, kodwa igazi likaJesu lo, igazi laphumela esikhuselweni esingcwele. Kwase kuphuma amanzi, kuphuma igazi, kwalandela amanzi atsho ukuhlanjwa kwezono. Igazi litsho uhlaziyo lomnqophiso phakathi komuntu noNkulunkulu. Hallelujah. Sasikhona namhlanje bangcwele, uThixo namhlanje uthethe amazwi amakhulu kakhulu. Efuna into yokubana nokuba sesiphi isimo esibhekana naso, singabheki isimo, sibheke ngapha kwesimo. Le nto izokusiza ukuthi sihlale simaintaine the presence of God. Bangcwele, ukumrejecta uThixo, sibuyele eziyolweni zomhlaba, angeke kusincede ngalutho. Kuyomsiza umuntu ukuthi azuze ihlabathi lonke nezinto zayo, azalahlekelwe bubomi bakhe ngonaphakade. Namhlanje bangcwele, ndifuna ukuthi kule ndlela esiyihambayo sidinga ukunyaniseka, sibe honest enkosini. Uthi ma uthandaza uthi babala onke Nkosi yami, awungcolisile umphefumulo,
uthi ndihlanze Nkosi. Umcele akuhlambe uthi ndihlambe Baba. Mhlawumbe uthi ndiza kuwe Baba. Akekho ongandigoqagoqa ngaphakathi. Kodwa ndidinga isandla sakho esikwazi ungena ngaphakathi embilini. Mhlawumbe Baba ndifuna ukubonana nawe ngetsizogcina. Ngoba eBhayibhelini onke amazwi akhulunyiwe azokwenzeka. Kusezithuba lokuba azaliseke. Siphila kwixesha la iBhayibheli lithe ekusondeleni kokuza konyana wonke kuyofika injikitya yokufa nezifo ezingasekunyangeka eziyakuphela ngomthandazo. Xa ndisiva umakhulu phayekayo ngumama uthi kwixesha labo lakudala yayingekho le nto ekhoyo ngoku yokuba abantu umntu athi esemncinci afe. Yayingekho kwakusiva umntu sekhokhomile semdala sele egoso and xa ezawufa wayiqala iyolele athi jongani leyo ndiyahamba bantwana bam senindincede ngo-1 no-2 no-3 kwixesha langoku ayikho loo nto. Abantu sebalala bephila ufike sebafile. Isondele ixesha lokuza konyana wonke kodwa kho mntu waziyo ukuza kwakhe. Masihlale siphaphile sihlale sithandaza ungayeki ukuthandaza nobe phela amandla uhlale phansi uthi ba uma ngingakwazi ukuthandaza ingaba ngizoxhumana nayo kanjani. Khawundibone bawa ngisathandaza sengiyathetha ke manje. Haleluya. Mawubona ukuthi amandla okuthandaza aphelile uyeka ukuthandaza uthethe naye. Uma ngabe usenayo ipower yokuthi ukwazi ubulisa umakhelwane ukwazi ubulisa isihlobo sakho bulisa umoya ingcwele ekuseni uthi molo moya ingcwele ekuseni molo bawe ekuseni angisathandaza bawo ngoba nginamandla kodwa sengizospeak umvakashele. Haleluya. Ushanta usibika kuye ngoba mawusibika kuye ahambe ehlekisa ngendaba zakho. Ahambe esenza ngathi uyaku-encourage ngapha oshaka kuhleba kuJesu noNkulunkulu uyise. Kodwa mawukhuluma ngodaba lwakho uthatha ngokududuza bayiqeda ngizokulungiselela mntanami nyamezela nje isikhashanyana ngenxa yesikhathi.